Kilagyuning ipa, poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Itamangan po, o mapamakalulu, ang pong mapagmalasakit ay pami. Aminan milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka, ban manakit kapatawaran ang pong biye.
Lalapit kami kaya ka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdrang dakal a kasakitan kaya kami at may kamate na karing dakal at tao. Adwan mingi ni kaya ka, ing balikdan mo kami king lugod at iyatsyat mi kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mitutukan, maninton panulo para kaniting makayawang sakit, at mapat king pakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambenin belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ning kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtaglalin ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren may yawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula ring lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanangkang kapainawan, detang mayang unabi. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kariting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasab kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Mananan na sanang paulin ning masabal, at pamagwala sakit mi, para king metong at metong, mikabiyos kami nga ng kasasagkulan kaniting krisis. Lain tayra na kami king pamagbayin loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsaktal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indunin Diyos, mo sana pisawili ing aklismi kaya ka, king kagulanan mi, nunay bakus mo kami ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanumanan ng Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. Tilaguning ipampo ning anak, apo ning banal na Espiritu. Luklok tapo. Kambeda po din kaya katapong pasariling kapagnasan kaniting misa, daraon tala na po ding makatuking intentions. Kapasalamatan da po di Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Tolentino and family, Tricia Marie Basa, Joel Norturla and family, Jose Kayanan and family, Antonio Kayanan, Consuelo Henry Tobias and family, Teddy Seth Kayanan and family, Lilibet Sampang and family, Domingo Roldan and family, Merlin Tuason, Bambi Mendoza, Romeo Santos, Celi Canlas, Marilyn Mayati and family, Virgie Walat and family, Erwin and Lauren Bontor and family, Almer Venus Mayati and family, Romeo and family, Adela Dimacali, Anita Carlos. Kapasalamatan King Aldo ng Kibaitan, Kalesi Elisa Navarro, at Javier Tonyo. Special intention, Kapayapan Pilataning Rasya at Ukraine, Maria Lourdes Tapnyo, Renzi May Cura, Dietz and Lita David and family. Para king malalagwang kapaldanan dari Socrates Valencia, Angelina Lising,
Angel Pajardo, Bianca Lising Santiago, para kingalananggang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Erlinda, Domingo Jr., Marino, Father John Paul, Reynaldo, Elizabeth, Fortunato, Asteria, Lita, Reynaldo, Alfredo, Zenaida, Victoria, Abelardo, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Talakatapot makiabik hindi sa pamuklat. King lagyo ng igpa, ampo ng anak, ampo ng Diyos, Espiritu Santo. Ing Ginoo manatili ake kayo. Paulining kaya lantang masabal, mamasa at magaral king amano ng Diyos, at uling libakan tala ring mga lati. Adwan tamo ing kapatawaran ng Diyos, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal ang misteryo. Magkumpisal ko. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, magsaya kami king kasalpantayanan, abubuklod kay kami. Ating kamalayan king ing kaimutan, malyari ang maging dalan ning kay kaming pamisagsagan. Ing kay kang pamanantabe, yaing alang patanat ming sikanan, papanatilyan mo kaya sanang metong king lugod, amitatak karing biyemi, at saupan mo kaming mibibye anting metong a pamilya, agpang king ebanghelyong papasyagmi. Itiadwan mi kapamilataning ginuming Heso Kristo ng anak mo, ang mabibye at mag-ari, kambemu at ning Espiritu Santo, metong mo king pangadiyos, manggaman king alanganga. Pamamasa hibat, king libro ng propeta Ezekiel. Ing ginungana, anak ning tao, pakiramdaman mo ing sasabihan ko keka. E kasama galsang kalupara, ibuklat mi ing asbuk mo,
at kanan mo inibiya ko keko. Ikit ke ing metong agamat ang makagong kanako, at tatalnani ing metong ang makalulun a kasulatan. Leko niya pangalulun ning gamat ing kasulatan. At ikit ko inganting makasulat misusumangit. Makasulat ing tangis ning kalungkutan, tagulele at sayingsing. Ngana ning Diyos, anak ning tao, kanan mo iting makalulun a kasulatan. Kaybat makona ka, at magsalita na karing memalian ning Israel. Inya biklat ke ingasbuk ko, at sinubo niya kanako, ing makalulun a kasulatan, ban kanan ke. Ngana, anak na ning tao, kanan me, iting kasulatan ababiya ko keko, magpakabsi ka kaniti, pengan ke, kasing yumune ning pulot panilan, kaybat nga na ning Diyos, anak na ning tao, munta ka karing memalian ning Israel, at sabihan mo karelo, ing nanumang yuyutos kong sabihan mo. Amano ning Ginoo. Kayo murang pilasan dingke kang amano. Migit kong pitutulan, intupad ka rin kaya kang kautusan, kaya saking tumipon da kalapiban dyan. Intula ko ilaring kaya kang kautusan, ilang kako babiya kausukan. Ipaygit ko laring utos mo, kimpilak at ginto ni Tingyato, kayo murang pilasan, dingke kang amano. Kimpulot panilan, may gitla, king yumo. Dingke kang tuntunan, ilang bandikong alang kapupusan, ilang bukod makaligaya kanako, antikong susunga, uling sabik kulang pagnasan, dingke kang kautusan. Nuan ka o ikpa, ginuning banwat labwad, pe pakilala mo karing taong musmus, ding misteryo ning kayarian. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo manatili ake kayo. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Lepitan de ring alagad di Jesus, kitang dakeya, nino ing peka marangal dili king kayarianing banwa. Inaos ng Jesus ing meto nga anak kamalati at pe patalakarane arapanda at ngana. Tandanan nyo iti, nung kayo magbayo ugali at maging kalupa dareng anak, kapilan man kayo milub king kayarianing banwa. Ing peka marangal dili king kayarianing Diyos, yapin itang biyasang magpakumbaba at maging kalupa niting anak ay ni. At ninumang tanggap matula king antikaniting anak, alang-alang kanako, ako ingkeyang tatanggapan. Panginlagan yung lilibakan, ing metong karing mga lating deti. Sasabihan ko kaya kayo,
ding anghel da karinbanwa, atilo kapilan man king arapan ning ipako. King pamalakyu, nano mo ing daptaning meto nga taong atin dinala na tupa, at sakaya melili ing metong karela. Lakwano ring siyam mapulot siyam, amanyibsiban king libis ning bundok, makoyang mantun king tupang melili. Potang ato pane, sasabyan ko kay kayo, may gititang tula na kaniting metong atupa, kesa king tula na karing siyam mapulot siyam ae melili. Makanyan mo naman kabud ing kaburyan ng ipayong at sabanwa. King ing metong man karing mga lating deti, eya sa malili. Ing mayap ng balita ng kekatang kaligtasan. Mayap agad panapon po kay kayongan. Ot mo mago brayaing tao. Ako tang yun na po. Ot mago braya po ing tao. Bakanta po, atin lang apangan. Mago braying tao, bangatin niyang panggastos. Aldo. Balutan naman po na masakit ing biyengeni, mangatas ngan po at mal ing panyalwan. May kading ebon na dating 5 pesos, ngeni maginem 20 pesos. Ing abias mal, ing nanong panyalwan, mayumo, harina, malngan. Anyapin, kailangan mong kumayod masalese, magobrang masalese, bangkanita, asali mo kung nano yung dapat mong saluan. Masakit ing biye, lalong-lalo na nung alakang panggastos. Anyapin po, magobraya po yung metong nga tao. Den kaya po, eman po metong, aduang obra, mag-extraya pa, mag-online selling niya pa, mag-house to house siya pa, maglakuya pa, luluba na nga nin tao, ingega na gana, bangkanita, atin niya rugong apakan karenganak na, at ilang bakalan, denganak na, at ilang pamayad kuryente, ampong danum. Kempong nga manong Tagalog, ingobra po, matranslate siyang hanap buhay. Ang hanap buhay, hinahanap mo ang buhay mo. Dahil kung hindi mo hahanapin, ikaw ay mamamatay sa gutom, sa mga pangangailangan. Kaya naghahanap buhay ang tao upang may pangsustento sa araw-araw na pamumuhay. Isang hanap buhay. Kempong biyeta mo, adwang bagay ing panto ng tamo. Yapin po itang maging masaya tamo at akit taya kung naning pakita mo talaga at mabibiyeta mo kening yato. Naning mamye sayake ka, ewari panintonan me nung naning mamye sayake ka. Nano ing mamye kabaldugan king biye mo. You find your purpose in life. What is the reason why I exist? You need to find the purpose of your life. Speaking of finding, the gospel for today gives us a beautiful story about a shepherd having 100 sheep. One was lost. Anong ginawa niya? Iniwan niya yung 99 at hinanap niya ang nag-iisang naliligaw. At ang sabi ng storya, higit yung tuwa nung nahanap niya yung kaisa-isang nawawala kesa doon sa nandoon ng 99 na tupa. And we can see the image of God on this shepherd looking and searching for the lost sheep. And we are the lost sheep of God. Every time that we sin, every time that we choose our own direction, na para bang tayo ang may hawak ng buhay natin,
kaya naman naliligaw tayo ng landas, God is in search for all of us. Hinahanap niya tayo upang bigyan tayo ng buhay. Etong Panginoong meron tayo ay patuloy na naghahanap at nagbibigay buhay. Narinig po natin sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, inutusan ni Yahweh na kainin. May pinakain po siya kay Ezekiel, ang salita ni Yahweh. Sabi ng Panginoon, ito'y kalasa ng pulot-pukyutan, pulot panilan, honey in the mouth. Pero kaba pong kakanane, manyaman niyang pilalasana, at kabang dudugpaya po kendungos na magiya pong mapait. Mapait yang mapait. Ingamano ning Diyos, yang mamye biye kaya katamo. Ating manin tong apong ginungay ni, burina, mirinan tamong ang biye alanganga. Anyapin pantunano pureng malilili. Pupuntalano pureng makasalanan. Yayagyaganong mibalik kaya. Uling din anong amanong mamye biye. God is concerned for our welfare and salvation. That is why He is in constant search for the lost, the least, and the last. We are the lost sheep of God. Anyapin po, pag nasantamong palagi na mibalik king Ginoo, uling iya ing mamye biye alanganga. Ingamano na yang mamye sikanan ke katamo. Ingamano na yang mamye kegiwan ke katamo upang daptan tamo ing dapat tamong gawan king biye. Baligtad ing Ginoong manintun, aliway tamong manintun kaya neng kayi. Manana po sanang itamo po magbalik tamong anlub kaya. Nung ikit mo na king sarili mong malilili ka, mo na susunduing pangalili mo. Mibalik na kaking Ginoo. Nung ikit mo na king sarili mong mikakasala ka, toknangan mo na yan. Nano pang gagawan mo ken. Buri mo yan. Naburi ni nga pong Ginoo para kay ka, ing gagawan mong yan, magbalik na kalub kaya. Alayang aliwang plano ing Diyos kaya katamungan, nune ing magkarenan tamong biye alanganga. Manana sanang itamurin ing plano tamo king sarili tamo. Amen. O lubos mayupayang Diyos, beba mo ing kekang sarili, ban pagkatiwala ring kekang pamisip karingamano ning tao. Ngaming manalangin keka, Ginoo, abalo ra kasana kapamilatan ding kasulatan. Ulitan tayo po. Para ka ring ministro ng Santa Iglesia, pibulayan da sa aldoldo ing amano na ning Diyos, barang apayabot at apalino iti, karing talasal pantayang mi pagkatiwala karela, ipanalangin taking Ginoo. Para karing talalikas ming Biblia at ding mga biyasa kaniti, kapilan man sana, ere pagtaksilan ing amano na ning Diyos, nune dinando katang tapat a pangalikas at pangapalino, amipakit kaya katamo nung makananutang mibiyebye, agpangking amano na ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Para karing mga lating deti, mitmong pakamalnosa ng ingatan ning Santa Iglesia, king paralan ae mabating ingkarelang makatawong dignidad, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, manakita sanang direksyon para king aldodotang pamibiyebye,
king alang patanat apami bule, king amano na ning Diyos, karing kasulatan, ipanalangin taking Ginoo. Ngini po adwantamo in sarilitang kapagnasan. Oy pamingat subanwa, birian mong maging metong yake kami inganak mo, kapamilataning pamikatawa ng tao. Kumatmula sana ring puso mi, king lugod keya, potang akatag pumiya, karing kasulatan, at antimurin king Eucharistia. Ya mabibi at magari manggaman king alanganga. King kakong Diyos, kakuyang yaman, anak ka, pekaman yaman, bilang kapuyan, king bigalugnan, kaligtasan. Maglulusyain Diyos, Diyos yang makatuliran, yakabuting penaligan ang gaking kasakitan. King kakong Diyos, kakuyang yaman, alak ka, rekaman yaman, bilang kapuyan, king bigalugnan, kaligtasan. Mabibigla ko, agad kong sasabihan, alakang kayasahan, nune mo'y Diyos aming lalang. King kakong Diyos, kakuyang yaman, alak ka, pekaman yaman, bilang kapuyan, king bigalugnan, kaligtasan. Bilang kapurian, king bigalugnan, kaligtasan. Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon, matanggap ya arapan ng Diyos, ipang mayupayang tutu. O Diyos sa ginumi, kaniting tinape at alak, pagkaluban mo keng pamangan, para king kalado at katawan. Manano na sanang iting Eucharistia, pasagiwane ingke kaming sikanan, at pagdala na king kalusugan, akaisipan at katawan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Ing Ginoo manatili ake kayo. Iyat nayo ring puso yu. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o ipa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristo ang ginumi. King dalise lugod, pagmasusyan mi, ing kayang kamatayan, king mabye kasalpantayanan, papasyag mi ing kayang pangasubling mebye. King ganap akapanaligan, panayan mi ing panyatang ng mipnong kaligayan. Ulinanita, kambering koro ding sablang anghel karimbanwa, daralit mi ing kekang ligaya,
layon makyabe kami, kingalang tuknang dang pamamye kapurian keka, at ngaming ang kakanta. Banal, banal, banal ya'y Ginoo, Diyos na maya. Ituloy man mo ating lapot kinte, ang ligayang hosana, hosana, ikaw katas-katasan. Tunay kaping banal loy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinanita pagparalumpumi, pabanalan mo sana reting ayin, king espiritu mo, bang para kay kami malyari lang katawan na daya, ning ginuming Hezo Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan, kinuane ing tinape, at pepasalamat sa keka, pirasone, at binyene karingkayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yaing kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinuane ing kalis. Pasibayang pepasalamat keka, at binyene ing kalis karingkayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan, minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayu at alanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Bangketa, may patawaran la rin kasalanan. Daptan nyo iti, bilang kabigaganakan ka na ako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangeni gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw mi akeka iting tinape ning biye, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatang keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang taala kadarapan mo, bans umuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, king ikaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan meoy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto iatu. Ban miganap yaking lugod. Kambenang Francisco ake kaming Papa, at i Florentino ake kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling mye at ding sablang may ngayang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan,
Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alanganga, bangkayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose ing kayang esposo, ding sablang apostol at ding santo, at tinupad king malmong kaburian, king kay kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, igpang mayupayang tutu, kagumning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king igpa, karingamanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Ingkakanan mi, ingaldo-aldo, ibiemu ke kami ingaldo ngeni, ampuni patawad mo ke kami, ring salam ikeka, ang gining pamamatawad ni, karing di kasala ke kami, mga emugay pa'y sawal king tukso, nunay kabusking maro. Ikabus mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi, banking kasaupaning kekang pakalulu, parati king mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong ke kaming talapangabus. Uling ke kaing kayaryan, ating kayupayanan, hindi kaya manggaman, O ginuming Heso Kristo, as sinabi karingke kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Emo sa babalikdan din ke kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ning ke kang iglesia, at pamayapan me ang pambilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibye at mag-ari, manggaman king alanganga. Ing kapayapaning Ginoo manatili sang parati ke kayo. Ipakitangin ning mikakan metong tamo king kapayapan ko. Cordero ning Diyos, amilala ko, king kasalanan
Nyo ing kordero ning Dios, nyo ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad laring mayaus king apuna ning kordero.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, agam pananasanan niting Eucharistia, ing pamisan metong at kapayapan, at atalakaran aking kekang Santa Iglesia. Itinganaduan mi, king lagyo ng Jesus aginumi. Ing ginuman natili kay kayo. At bendisyonan na kayo ng Diyos ang mayupayang tutu, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Yari ng misa, umen ako king kapayapan. Salamat kin Diyos.